Nongeye kuba ikaze nshuti bakuzi ba Playrot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronka mu byo mukora byose. M23 imaze kwambura FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi Ruvungi. Ni mu mirwano ikomeye cyane aho M23 yamaze gufata Ruvungi, ariko nanone tutagiye kuvuga ku bijyanye n'aya makuru, ahubwo tugiye kugaruka ku basirikare bakomeye b'abarundi bamaze kwicwa na M23. Ni mu gihe amakuru akomeje kujya hanze aho Burundi bukomeje kongera abasirikare babwo ku mirongo y'urugamba, aho amakamyo agera muri 10 yuzuye abasirikare yamaze kwezwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mupaka w'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo arinde M23 kuba yakwinjira mu Burundi. Ni mu gihe u Burundi bukomeje kurwana na M23 mu buryo budasanzwe, aho bari gukoresha amartilleri, aho bari kurasa bakoresheje ibisasu birasa kure cyangwa amabombe. Mubapfuye rero turi buze kugarukaho, turaza kugaruka ku bariyetona bamaze gutangazwa ko bapfuye ndetse n'umuriyetona Colonel Minani akaba umwe mu babaje cyane u Burundi kandi akaba ari igihombo gikomeye cyane ku Burundi. Tugiye rero kugaruka kuri umwe ku wundi tubavugaho, ubundi tumenye uko ibintu byifashe, igihombo gikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi. Ni inkuru zanditse muri rw'ikirundi turagerageza kugenekereza dushyira mu kinyarwanda. Ngo ni umukuru wa batayo Tafoke ya munani Lieutenant Colonel Atanaze Minani akaba yishwe mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Watangaje amakuru ni Pacifique Ninahazwe, aho yagize ati kuva igisoda cy'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi cyajya gufasha icya Republika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa AFC M23, n'ubwa mbere hishwe umusirikare ukomeye cyane cyangwa intwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel. Nukuvuga ngo kuva iyi mirwano yatangira, kuva Burundi bwajya muri iyi mirwano, n'ubwa mbere umusirikare wo ku ipete rya Lieutenant Colonel yakwicwa na M23. N'ubwa mbere kandi ngo hishwe uwahoze ari muri CNDD FDD, ubundi ngo ahora hicwa abasirikare bakomeye bahoze muri FABU cyangwa FNL hamwe n'abandi binjiye nyuma y'intambara. N'ubwa mbere rero kandi hishwe umukuru wa batayo. N'urupfu rero rwa Lieutenant Colonel Atanaze Minani ruje rusubira kwemeza ko intambara iri kubera hafi ya Uvira muri iyi minsi ikomeye cyane. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanaze Minani, amakuru ngo ahari avuga ko iyi mirwano cyangwa uyu musirikare intwazangabo yishwe mu ijoro ryo kuwa 4 isaha ya 5 z'ijoro. Bikaba bivugwa ko yatewe igisasu hakoreshejwe drone, maze igisasu gihitana komanda wa batayo n'abasirikare be batatu. No kuvuga ngo n'abamurinda bamaze nabo kwicwa. No kuvuga ngo abescoti be bagera kuri 3 biciranywe n'uyu Lieutenant Colonel Atanaze Minani. Iyi batayo ya munani iri muzigize Tafoke, no kuvuga ingabo zagiye gufasha FARDC kurwanya M23 yakoreraga mu gace ka Rubarika. M23 iherutse kwigarura muri kano gace. Uvuga ngo M23 imaze kwigarura aka gace ka Rubarika uyu musirikare w'u Burundi yakoreragamo. M23 ikaba rero iri kwirukana ingabo zose z'u Burundi zakabarizwagamo. Si batayo ya munani yonyine ngo yari iri muri Rubarika, ahubwo hakaba vugwa brigade ya 3 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ngo hariyo brigade 6 z'u Burundi. Amasoko dufite mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko abasirikare cyangwa abasoda ba brigade ya 3 bahunze muri Rudavagi. Umukuru w'iyo brigade Lieutenant Colonel Ladislas Singirankabo cyo kimwe n'abandi basirikare bakaba ejo ngo barageze ahitwa Ruvungi. Mbibutse ko aho ari ku munsi w'ejo, ariko Ruvungi mu gihe bahageze bahunga bamaze kwamburwa na AFC M23, nk'uko amavideo yatangiye kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abakomando ba AFC M23 bari muri Ruvungi. Ngo hara bandi rero bari barasigaye mu mashyamba bagerageza kureba uko bagera muri Ruvungi, ariko aho bahungiye iyo batayo ya 3, iyo brigade ya 3 aho yahungiye, abasirikare ba M23 bakaba bamaze kuhagera. Amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Atanaze Minani yarashwe arimo ahunga
ndetse akaraswa na drone yamusanze ku cyicaro cya batayo ye nk'uko bibabwiye Lt Col Atanaze Minani. Ubundi ni muntu ki? Atanaze Minani yavutse mu 1979 ahitwa mu Kiguhu, komine Mpinga Kayove, mu ntara ya Rutana, yahoze yitwa Rutana. Arangije amashuri yisumbuye nibwo Atanaze Minani yahise yinjira mu gisirikare cya CNDD FDD cyangwa mu mutwe warwanyaga ubutegetsi bw'u Burundi witwaga CNDD FDD. Yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi ku wa mbere z'ukwa mbere 2005, cyo kimwe n'abandi bahoze barwana muri CNDD FDD. Nimero matricule yiwe mu gisirikare cy'u Burundi ni SS 1564. Lt Col Atanaze Minani akaba yarakubonye amasomo agiye atandukanye mu bya gisirikare, akaba yarize ibijyanye n'igisirikare kirwanira mu mazi marine mu Bushinwa. Hari n'abavuga ko yaba yaragiye kurwana, yari yazihereye muri Sudani, no kuvuga ngo yari yarabanje muri Sudani, ngo yanabaye ushinzwe ibikorwa bya gisirikare S3 muri batayo marine mbere yuko yoherezwa kuyobora batayo Tafoke ya 8 muri Ntwarane 2025. Ntwarane nuko kwezi nabwo nabimenya ni Kirundi. Lt Col Atanaze Minani akaba yayoboraga batayo ifatwa ko ikomeye cyane n'abasirikare bamaze imyaka 2 mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba batarigeze bahabwa ikiruhuko habe na kimwe. Ni batayo yahuye n'ibyago byinshi guhera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ikaba imaze gutakaza abasirikare benshi. Abamuzi bakaba batubwiye ko Lt Col Atanaze Minani hafi yari umwe mu basirikare bazi ubwenge budasanzwe. Andi makuru akaba avuga ko yahoze muri CNDD FDD ndetse akaba yarinjiye mu gisirikare arangije amashuri yisumbuye. Mu bijyanye no mu buzima bwe busanzwe, ngo yari umuntu mwiza kuva rero umusibejo. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, nuvuga ngo kuva kuwa 4 ubu yamaze kuba mayiti nk'abandi bose bakomeje kuba bicwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira, amakuru aturuka i Burundi avuga ko ibijyanye n'ikiriyo byamaze gutangira aho yaratuye, ngo ni muri quartier Nyabagere ya zone Gihosha nk'uko abaturanyi be babivuga. Amakuru akaba kuri uyu Lt Col Atanaze Minani twavuga ko ari ayo ngayo. Tugiye ku bandi tutari buze kuvugaho byinshi nabo bamaze kwicirwa muri mirwano, twavuga kuri aba ofisiye bakuru babiri, harimo umuliyetona bita Elvis Nahishakiye, nawe wahitanywe n'intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uyu nawe rero akaba ari umwe mu basirikare twavuga ko ari bashya barangije vuba igisirikare, akaba ari muri promotion ya 49 ya Iskamu, akaba yaramaze umwaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabonye ipeti rya liyetona muri uyu mwaka, nibwo yabonye ipeti rya liyetona avuye ku ipeti rya suyetona. Ayo ni amakuru kuri uyu muliyetona Elvis Nahishakiye. Noneho tugiye kuri Liyetona Regis Ingabire, nawe n'umwe mu baofisiye bahitanywe n'iyi mirwano imaze iminsi iba, nawe akaba ari umwe mu bari muri promotion ya 49 ya Iskamu, ishuri ry'igisirikare cy'u Burundi. Uyu muliyetona rero nawe akaba yarari muri abasirikare yo kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akaba yabarizwaga cyane cyane muri Uvira. Rero n'umwe mu basirikare bapfuye bakiri bato, Liyetona Regis Ingabire, abo biganye bakaba bavuga ko yari umusore wari umunyabwenge kandi ukunda abantu. Ngira ngo rero murabyumvira, aba ni bamwe mu basirikare bakuru
twavuga ko igihombo gikomeye ku gisoda cy'u Burundi. Ariko hakaba n'undi witwa Caporal Chef Jean Claude Nkunzimana, nawe amakuru ye akaba avuga ko yamaze gupfira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe yari umwe mu basirikare bafite experience ku rugamba, yari umwe mu basirikare bari muri batayo ya 14 muri Tafok. Amakuru rero akaba avuga ko uyu musirikare yapfuye kuwa gatatu tariki 3 z'ukwa 12/2025, akaba yarapfiriye hamwe na Liyetona Elvis Nahishakiye. Amakuru rero akaba avuga ko nabo batewe bombe hakoreshejwe drone. Aya masoko rero akaba avuga ko hapfuye abasirikare batari bake ubwo uyu mu Caporal Chef Jean Claude Nkunzimana yitabaga, akaba ngasize umugore n'abana batatu. Ngira ngo murabyumva rero ko ari igihombo gikomeye cyane cy'abantu bakomeje kugenda bapfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare b'abarundi bakomeje kugwa muri imirwano yo muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sebarundi akaba akomeje kurya amafiriti ndetse n'ibijumba arya utubenzi nk'uko abitangaza, ariko abasirikare be bakaba bakomeje kugwa mu ntambara itabaraba. Reka Abarundi bakunze kuvuga nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mwane nanjye ndakomeza kwagezaho aya makuru yose 5 kuri 5 kandi ndabakunda cyane.